Ključ iscijeljenja je u nama samima. Mars, konjunkcija Hiron, astrolog Nevenka Blažek. Danas 29. maja u 19 sati na nebu imamo lijepu konjunkciju između Marsa i Hirona na 22. stepenu Ovna. Ona će biti ispraćena i lijepim sekstilom sa mjesecom iz Vodolije, a i stelijumom u blizancima, Jupiterom, Venerom i Suncem. Ova konjunkcija će biti na snazi do 2. juna. Hiron predstavlja instinkt čovjekovog duha koji želi da se manifestuje u realnom životu tako što će ostaviti vrijedan trag za sobom. Hiron kao predstavlja čovjekov dar da učini nešto smisleno, svrsishodno, ne samo za sebe već i za druge ljude. Hiron je također i ranjeni iscijelitelj i njegova uloga je da nas pripremi na putu nepoznato. On nam donosi, odnosno nanosi bol kako bi kroz to teško iskustvo pokrenuli više vibracije naše svijesti i duše i na taj način postali svjesni sebe i svijeta oko nas. Mars je planeta akcije i samopouzdanja. On je prva planeta koja ide oko Sunca ako gledamo iz ugla Zemlje. On je ratnik koji ruši barijere koje su nametnute u svakom društvu, jer je on božanska svjesnost duha čovjekove individualnosti, te je zato i povezan s prvim znakom zodijaka, znakom Ovna. Mars će tako kroz ovu konjunkciju da izbaci na vidjelo sve rane ovog Hirona, ističući brutalnost i težinu ovog realnog materijalnog svijeta koji je ograničen, donosi bol, tugu, bijes. Kroz ovaj bol čovjek doživljava buđenje, pa tako počinje da gleda sve drugačijim očima, da razmišlja drugačije, da nadograđuje svoje životno iskustvo na mnogo mudriji način. Postavka ove konjunkcije u Ovnu pokazuje koliko imamo samopouzdanje i koliko cijenimo sebe, koliko smo hrabri i odlučni da se borimo za ono u šta vjerujemo, pa makar u tom procesu bili sami. Sa Hironom čovjek dobija priliku da se potvrdi takav baš kakav jeste, nesavršen, i da uz pomoć Marsa prevaziđe te površne materijalne stavove i na taj način prevaziđe granice nametnute ne samo ovim materijalnim svijetom, već i granicama sopstvenog uma. Na dubljem nivou ova konjunkcija nam donosi mogućnost da se oslobodimo povezanosti sa spoljašnjim svijetom i da na taj način kao promatrač, a ne učesnik, uvidimo koje su naše granice. Kao što rekoh, ne samo one nametnute od strane društva, već i nametnute od strane našeg ega i neznanja u nama. Naravno da to buđenje može prvenstveno da bude popraćeno strahom i agresijom, jer se na jednom sve oko nas uviđa po prvi put popuno drugačije nego što smo to do sada vidjeli. Na jednom svi su nam neprijatelji i svi su protiv nas, jer nemamo iskustva sa novonastalom situacijom, ali na sreću sve se brzo dovodi u red i mi počinjemo da procjenjujemo ljude i situacije mnogo bolje i na taj način liječimo sebe, a kasnije i druge oko nas. Ključ ove konjunkcije, potisnut bol, bijes i agresiju, da preusmjerimo i kanališemo kroz činjenje dobrih dijela, da se borimo za dobrobit drugih, jer se na nebu nalazi ovaj stelijum u blizancima između Jupitera, zakon moral i Sunce, svijesti istina i Venere, sreća, ljubav, te će tako uz pomoć Marsa da nam pomogne da pronađemo svoj pravi put. Marsa i Hirona u Ovnu možemo da okarakterišemo kao pravog svetog ratnika, jer mnogi astrolozi povezuju Hiron sa Isusom, te tako ova konjunkcija nam daje mogućnost da prevaziđemo sve što nas boli, ili nam donosi osjećaj sramote, tuge, izopštenosti iz društva, jer nas čini drugačijima. Šta nam može da donese konjunkcija Marsa i Hirona u Ovnu, tamo gdje leži ključ iscijeljenja u periodu od 24. maja do 2. juna? Znak podznak ili mjesec u Ovnu, konjunkcija u prvom polju, pokazuje da je vaša nezacijeljena rana za vas osnovni osjećaj sopstva, identiteta i sopstvene vrijednosti. Rana se može manifestovati u fizičkom tijelu ili kroz probleme sa doživljavanjem sebe. Ostale mogućnosti ove konjunkcije uključuju poteškoće u pokretanju akcija i projekata, žurbu u obavljanju stvari ili oklijevanje zbog sumnje i nesigurnosti. Ova konjunkcija također može da stvori agresiju ili potisnuti bijes u vašem kućnom životu, koja se nosi još iz perioda djetinjstva, da udovoljavate drugima da bi preživjeli, ako treba i da se razbolite da bi pomogli drugima, ili čak da se osjećate ružno ili odbačeno, da se stidite zbog svog tijela, možete se osjećati nespretno ili kao crna ovca.
Znak poznake ili mjesec u ribama, konjunkcija u drugom polju, pokazuje da je vaša nezacijeljena rana za vaše tijelo i osjećaj sigurnosti i povjerenja u druge oko vas. Može se manifestovati kroz pitanje emocionalne i materijalne stabilnosti, sigurnosti, vrijednosti i blagostanja. Ostale mogućnosti za ovom konjunkcijom uključuju osjećate se nesuštinskim i nepostojanim, možete biti posesivni i materialistički usmjereni prema ljudima i imovini do kojih vam je stalo ili izbjegavati pak posjedovanje bilo čega zbog toga što ne želite da budete vezani i u obavezi da brinete o tome. Ova konjunkcija se također može odraziti na probleme s novcem ili pronalaženje dovoljno stabilnih izvora prihoda, a vaše tijelo se doživljava kao nedovoljno ili ranjeno. Javljaju se poteškoće u pronalaženju pravog sistema vrijednosti, kao i probleme u davanju forme vašem kreativnom potencijalu i nastojanjima, ali i sklonošću da prihvatite život previše bukvalno i da ste često zaglavljeni u svakodnevnim problemima. Znak poznake ili mjesec u Vodoliji, konjunkcija u trećem polju. Ova konjunkcija pokazuje da je vaša nezacijeljena rana upravo vaš i sposobnost da komunicirate s drugima. Može se manifestovati u oblastima znanja, komunikacije i načina razmišljanja, kao i kroz odnose između ostalog sa braćom i sestrama. Ostale mogućnosti sa ovom konjunkcijom uključuju poteškoće u izražavanju i da vas drugi čuju, ali ne razumiju. Mnogi problemi sa obsesivnim ponašanjem u prikupljanju informacija, što na kraju dovodi do konfuzije ili destruktivne i negativne misaone obrasce, izbjegavanje razgovora koji su postaknuti emocijama i poteškoće u izražavanju emocija. Ovdje konjunkcije se također manifestuje kao poteškoća u učenju i pamćenju ili problemi sa manjkom životnog iskustva. Znak poznake ili mjesec u Jarcu, konjunkcija u četvrtom polju. Ova konjunkcija ovdje pokazuje da je vaša nezacijeljena rana na višim instiktima i porodičnim korijenima. Može se manifestovati kroz vaše kućno okruženje, roditelje, lokalnu zajednicu ili okruženje. Također ova konjunkcija uključuje težak odnos sa ocem ili majkom, borbu da pronađete svoje mjesto pod suncem, bazu osnovnu i ostupnicu ili osjećaj pripadanja. Osjećate se prognanim iz porodičnog života i nosite ranjeni osjećaj da ste beskućnik. Sa ovom konjunkcijom doživljavate porodični život kao izvor potencijalnog bola. Postoji nemogućnost da pronađete sigurnu luku u porodičnom odnosu. Možda želite da žrtvujete sopstvene potrebe i osjećanja da biste postali dio nečijeg života i sveukupno se osjećate dovoljno odbačeno od sopstvenog unutarnjeg života i unutarnjih osjećaja. Liječenje sa ovom konjunkcijom dolazi od njegovanja samog sebe i pronalaženja svojih korijena duboko u sopstvenoj psihi. Znak poznake ili mjesec u Strijelcu, konjunkcija u petom polju. Ova konjunkcija pokazuje da je vaša nezacijeljena rana vezana za vaše samoizražavanje i kreativnost. Može se manifestovati kroz oblasti kreativnog rada, romantiku ili ljubav. Ostale mogućnosti sa ovom konjunkcijom uključuju moguće probleme sa srcem, poteškoće u ispoljavanju svojih kreativnih darova i talenata i strahu da se sija ličnim jedinstvenim svjetlom, osjećaj samosvjesnosti i nemogućnosti da se prepustite i budete spontani i opšti nedostatak samopouzdanja koji je u suprotnosti sa vašim željama da sijate i da vam se dive. Ova konjunkcija se također može manifestovati kao skrivena želja za stvaranjem i kritikovanjem drugih koji to čine, ranjavanje kroz romansu i ljubav, razočarenje od strane partnera. Liječenje s ovom konjunkcijom dolazi od osnaživanja sebe, življenja iz srca i gledanja na cijeli život kao na jedan izazovni, ali predivni kreativni proces. Znak poznake ili mjesec u Škorpiji, konjunkcija u šestom polju. Ova konjunkcija ovdje pokazuje da je vaša nezacijeljena rana vezana za vaše zdravlje i odnos prema pružanju usluga drugima. Može se manifestovati kroz oblasti rada, zdravlja i služenju zajednici. Ostale mogućnosti sa ovom konjunkcijom uključuju tendenciju da kontrolišete svoje tijelo kroz rigidne dijete i vježbe, potrebu da se haos života organizuje u stroge obrasce, emocionalna pitanje, to jest problemi
problemi se manifestuju u samom tijelu kroz psihosomatske simptome, opsjednutost detaljima i perfekcionizam, što dovodi do krize u ispoljavanju nekih drugih vještina. Sa ovom konjunkcijom ovdje domaći život i svakodnevne rutinske obaveze mogu postati haotične i iscrpljujuće. Možete biti pretjerano kritični prema sebi, ali i drugima, imati poteškoća u formiranju ravnopravnosti partnerstva sa drugima i biti skloni da drugima pristupite kao učitelju ili kao slugi. Liječenje s ovom konjunkcijom dolazi od služenja drugima bez poricanja sebe i učenje da prihvatite odličan nered svakodnevnog života bez pokušaja da ga kontrolišete. Znak poznake ili mjesec u vagi, konjunkcija u 7. polju. Ova konjunkcija ovdje pokazuje da je vaša nezacijeljena rana vezana za odnos sa drugima. Može se manifestovati kroz ljubavne partnerske odnose, društvene interakcije i socijalnu pravdu. Druge mogućnosti sa ovom konjunkcijom uključuju velika ljubav koja je doživljena kao ranjavanje, koje dalje utiče na sve druge odnose, žudnje za ljubavnom vezom, ali i snažna želja da budete sami, jer se plašite novog ranjavanja. Teško vam je da vidite sebe bez ogledala koje vam drugi nude, ili se plašite da pažnja drugih prikriva skriveno neprijateljstvo. Ova konjunkcija ovdje također može da vas učini uzdržanim i sklonim izbjegavanju rješenja problematičnih situacija u ljubavnim odnosima, a nesvjesno ste skloni i namjernom izazivanju sukoba i borbi za moć. Imate potrebu da vas privlače izgubljene duše i ranjeni partneri i često zahtijevaju periode izolacije i razdvajanja od svih vama dragi, jer vam to pruža privremeni osjećaj iscjeljenja i vraća unutarnju ravnotežu. Liječenje sa ovom konjunkcijom dolazi od pomirenja, kompromisnih ličnih i tuđih potreba i spremnosti da prihvatite neke od tamnih strana ljudskih emocija. Znak poznake ili mjesec u Djevici, konjunkcija u 8. polju. Ova konjunkcija ovdje pokazuje da je vaša nezacijeljena rana na vašoj regeneraciji. Može se također manifestovati u oblasti financija, to jest dugova, smrtnosti i skrivenih stvari. Ostale mogućnosti sa ovom konjunkcijom uključuju susret sa smrću u ranom životu koji je ostavio veliku traumu, možda porođajnu dramu ili bolest opasnu po život, ali i fascinaciju smrću i sopstvenim potencijalima destruktivnosti. Sa ovom konjunkcijom lični rast se doživljava kao borba za život ili smrt. Imate poteškoće da postignete financijsku samoodvojenost i stabilnost bez pomoći drugih i možete biti opsjednuti kontrolom i ponašati se zaštitnički u cilju da sakrijete svoju ranjivost u odnosima sa drugima. Borbe za moć u odnosima s bilo kim doživljavate kao sveobuhvatne i strastvene. Svi odnosi izazivaju nepredvidive emocije bijesa, ljubomore i straha. Puštanje drugih u vaš privatan intimni život možete doživjeti ili kao napad ili kao izlječenje. Također možete imati straha od sopstvene moći i teškoće da preuzmete kontrolu nad sopstvenim životom zbog toga. Liječenje sa ovom konjunkcijom dolazi od integracije mračnih strana vaše duše i uspostavljanje mira sa vašim najdubljim instinktivnim ja. Znak poznake ili mjesec u lavu. Konjunkcija u 9. polju pokazuje da je vaša nezacijeljena rana vezana za vaš sistem vjerovanja i uvjerenja. Može se manifestovati kroz oblasti putovanja, inostranstva, religije, filozofije i obrazovanja. Ova konjunkcija također uključuje osjećaj da ste ranjeni sistemom tuđih vjerovanja i uvjerenja uz koji ste odrasli, želja da pronađete svoj lični duhovni put koji daje smisao samo vašem životu i daje vam veću svrhu i smisao interesovanja za putovanje i druge strane kulture koje je motivisao potrebom da pronađete značenje svoje kulture i tradicije. Liječenje sa ovom konjunkcijom dolazi od promjene načina na koji razmišljate i u šta vjerujete, kako biste mogli da vidite smisao koji je svojstven čitavom životu, da sreća i tuga moraju da budu uvijek jedno. Znak poznake ili mjesec u Raku.
Konjunkcija u 10. polju. Ova konjunkcija pokazuje da je vaša nezasjeljena rana vezana za vašu karijeru i osjećaj postignuća u životu. Može se manifestovati kroz oblasti rada, poslovanja i društvena priznanja. Ostale mogućnosti sa ovom konjunkcijom ovdje uključuju poteškoće da odlučujete šta želite da radite sa svojim životom ili da pronađete svoje mjesto na društvenoj ljestvici. Borite se za vizualizacijom i manifestacijom, to jest postizanjem željenih ciljeva. Nadom da ćete ipak pronaći svoj pravi životni poziv nakon mnogo neuspjelih pokušaja. Osjećate se nesposobnim da ispunite očekivanje svojih roditelja, društva koji pretjerano naglašavaju tuđi uspjeh i status, ili idete protiv toga i pobunite se protiv autoriteta. Liječenje s ovom konjunkcijom sada dolazi od pronalaženja svog unutarnjeg autoriteta, razvijanjem zdravog samopoštovanja i samovrednovanja. Svaki cilj je vrijedan truda. Znak poznake ili mjesec u blizancima, konjunkcija u 11. polju. Ovdje ova konjunkcija pokazuje da je vaša nezacijeljena rana vezana za vaš osjećaj individualnosti i pripadanje nekim grupama i udruženjima. Može se manifestovati kroz društvenu zajednicu, nadu, želje i dugoročne ambicije. Ostale mogućnosti sa ovom konjunkcijom uključuju izbjegavanje izražavanja originalnih ličnih ideja zbog straha da ih drugi neće željeti ili će ih odbiti, ili će te ideje biti pogrešno shvaćene. Liječenje sa ovom konjunkcijom dolazi od pomirenja vaših potreba kao pojedinca s društvom i uključuje da date izraz kolektivnim idejama bez gubljenja sebe u tom procesu. Znak poznake ili mjesec u biku, konjunkcija u 12. polju. Ova konjunkcija ovdje pokazuje da je vaša nezacijeljena rana vezana za vaš unutarnji život i duhovnost. Može se manifestovati kroz područja nesvjesnosti, institucije i misticizma. Ostale mogućnosti sa ovom konjunkcijom uključuju snažnu potrebu za iskustvom, jedinstva sa višim kosmičkim silama, ekstaze i gubitke identiteta, osjećaj prepravljenosti haosom i borbom u suočavanju s praktičnim realnim životom, bujna mašta, ali i vječita borba da realizujete svoje snove sa stabilnim granicama ili tendencijama, da apsorbujete identitet od drugih ili pak stalno osjećate krivicu što ste postali neko koga ne prepoznajete više, ili da ste potpuno odvojeni od drugih. Liječenje s ovom konjunkcijom sada dolazi od prepoznavanja sebe kao jednog sa univerzumom i integracije u svakodnevnom životu. Astrolog Nevenka Blažik.